جەژنە ڕۆژێن ئێزین ئێزدیایە یەک جوان ڕێوڕسمên گرنگ li def êzidiya sibihê zû bi lêdana def û şebaba qesta qebiristanê xwe dikin. عيدا روجيدا عيدا ما يام هاتنا سرمديت خوا وعيالي من هاتي سر وافيدي مريدي ماينا وجيناري ماينا متنا كي خد غيرنم تشتاتينو متنا سرمديت خوا ومجبورا بين خوزي ازدي هم هات بان هات شنغاري هات بان سرمديت خوا اي عرفاتي خوا هات بان مالي اشمار خوش تربو امر تحت تربون للروجا جەژنێدا ئێزدی قەستا جihên xwe ئاینî dikin مجێورê mezargehê Şerfeddîn duaya ji bo keç û jinên êzidiya ê hîç çarenivîsê wan neydiyar dike. وفان روجا وفان عيدا هيا فزعك خير اختيارات ازدار بهنري بساخي سلامتي همش كفكرني مالي وان بخير وخشي ازديد ما كي ارضي خدي بي ادلي بخاطر فكر جيخ وتواشن قال سرشيمو غيرتي وشرف وناموسي وتفاقي عمل دعاشينا لمزارگehê Çêlmêra serê çayê Şingalê û di mezargehê Şêbilqasim û li Şerfeddîn ceşna rojiyên êzî bi rêve çû. Yek ji rêw rismên giringên rojiyên êziyên êzidiya sibihê zû beşekî mezin ji xelkê qesta mezargehên nêzîkî gund û bajarê xwe dikin û paşan vedgerhine nava malên xwe de. Li salê de êzidiya şeş ceşin heyne wek ya beriya sala 2014 êzidî li Şingal li dîwanxana lê kom bûn ceşin pîrozî kirin. ابرو عيدا روجي ديزديا بتي روجات جرين روجا شاري روجا ايني روجا عيديا ام بي عيدا روجي ديزدي الشني زيديا همي بيروز ديتكين وجديد العراقي وخارجي عراقي هما بيروز ديتكين پشتی 5 سالا جارا یکی زارۆکên Şingaliya bi vî awayî li nava kolanên gund û bajarokê xwe digerîn ji bo ceşnê. Tehsîn Qasim, Rûdaw, Şingal.